Zdravo. Nedavno sam imao upalu sinusa i saznao sam odličan lek za to. Efikasan je čak i kod hronične upale. Reč je o kantarionovom ulju koje može se kupi, a može se napravi. Evo kako se pravi. Znači stave se cvetovi kantariona u teglu i nalije se ulje obično ili bolje maslinovo. To se drži tako u tegli 40 dana sunčeve svetlosti, a onda se procedi i upotrebljava. Ja sam upotrebljavao 2 puta dnevno na ovaj način. Znači malo sam sipao ulja u džezvu i malo zagrijao da bude toplo i onda sam pipetom, a može i špricem, znači da se sipa u obe nozdrve i zatvori se glava sa ivice kreveta dok se to ulje ne spusti do grla. I eto, mene je to prošlo, znači zaista upala za 5 dana, a jedan čovjek mi je pričao koji ima hroničnu upalu da je 10. dan kinuo i izbacio pune šake gnoja i sluzi. Eto.